در راپورتا سالانه در رخصتیالی خوشبونا نفنتوی رخنه لی ترکیه دگره جبر پیشیلین مافی مروفان. سروکی انجمن نونرین امریکی سوزی دیده لی کولینین برفره بکه دوادیتنا داکیمنت نپنی دمالا بایدن ده. او دیره که خریستیانان گرتی مایل پیشبون دیان جتر سائریشن فروکین ترکیه. دم باش و بخیر هاتن برنامه کرد کنکشن جدنگی امریکا نهال واشنطن دمجمر هفتی سپیده روژا دوشمیم از داخل شمو هیویا دمن خوش جوارا دخوازم رخصتیا چاودریا مافی مروان یعنی فنتوی در راپورتا خویا سالانه دا لدسپیکا 2023 دا هاتی وشاندن ببرفرهی جهدایا پیشیلین مافی مروان لترکیه بالتعبیتی جی بن پیکرنا مافین کردان خارج جان فارقین په امیر دنګ امریکا له آمد افراپورت شاندیا راپور دبیجه حکومت اوتوریتر اردوغان دمک درجه رخنگرین حکومت مخالفین سیاسی دکه هدف او کنترل خورد سر مدیا و دادگریه دکه بحثا یاسای دزنفورماسیون دکه که دبیجه گفک مازنال سر مدیا مخالف هر روسا دست نشاند کرد که جبر یاسای تکوشن الدجی تروری هر نفره که جبر پاربکرین مدیا جواکی دکارن بین جزا کرن هر وقت دست نشان کردی که ترکیه 65 روزنامه‌گر گرفتینه که 6 ماه داوینده 25 روزنامه‌گر کرد لآمد و لآنقره هاتن گرفتن. بگشتی سال 2023 لباکوری کردستان لدیج روزنامه‌گر کردنا بیگمان زختن سر روزنامه‌گر کرد هری زده بون گلک پیکاتن لر ترکیه جی افزاد سر روزنامه‌گران بردام کردن. اما چی نشانده یعنی اقتدار هایی ادی روزنامه‌گری را سبب که ناگره وان وکان نیارد بینه با آوای هشمندی که کلاسیکیه بره همه دیوانا دگره و دخوازه بکجه لی شرط آنلاین دستور داده که بکجه وکا کشتی نایله که بخبته هم دوی روشتاد خبتن. چاودریا مافی مروان دبیجه دسته برند رادیو تلویزیون cezayın keyfi de medya muhalif veşane radyoestine. Bence çok önemli. Çok önemli ayak. دادگری به تمامی کتیه بین کنترل سیاست دستلات جسدی نوت چاپمنی راگهاندن ده کنترل حکومت دایه تشتک هی کل ترکیه هیجی رول گرینگ یا راگهاندن لسر اینترنت هی هر چی کس حکومت دخوازه کنترل خود زیده بکشی ام دبینن کانال مخالف و دبین اوراس علاقه مزن جیتین در راپورا ترکیه ده بحثا خدخکنا چالکین حشت اداره چالکین دایکین شمیه تیکرن هر بریارا و کشاندن پیمان استانبول جی و ماف جنان مجارک سرکه راپوریه. ترکیه دروژن کنیقاشن مرکزالگون تین کرنده پیمان استانبول دی شبکه ده جهیل امریک و هات بطان کرن وکی قانون هات نشاندان ام جن دکارن ببینن کو هر بریار و دگهره چه. لتیلمه دا کمیته نتوین یک بویی جدا و بانک حکومت کرکو و کشینا جبه پیمان بیتر پاراستنا جنان قصد که و مترسین شدت لسر جنان زیده ترد که وزارت کارین هندور را گاند کد سال 2021 دا جو 307 جنین هاتنا قتل کرن 38 جن جو پولیس و دادگاه هم بریارا پاراست نگرتنه هر وید راپر خود بحثا جزا کرنا پارزوان ماف مروان عثمان کوالا جد که کو آهیم بریار دابو ترکیه بجزا کرنا کوالا پیمان ماف مروان یا اروپای بن پید که دبن سرنویس işkence muamele xarab da Perskereka Kurd û tepe serkirina opozisyonê de behsa operasyona ser devera Bakurê Iraqê Rojhilata Sûriyeyê jî hatiye kirin. Her ew di rapora xwe de cî dide zextên ser HDP ku nehal parlamentoyê bi 56 kursiyan tê temsîl kirin ku 2016 bir de her serokên berê Demirtaş û Yüksek Dagirtînê du caran qayûmdan ser şaredariyan bi dehan şaredar siyasetvan ji ber çalakiyên siyasî neha girtîne. Her ew bi bîr dixe ku Dadgeha Mafê Mirovan 2020 de biryara berdana Demirtaş da lê Demirtaş nehat berdan her wisa di raporê de behsa doza girtina HDP jî tê kirin. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed. لترکیه چه برسف جبو و راپورتی هنامه وگرن وی بحثی دیگر په امیر ما خجان فارقین پشتی دمگدی لی ایرو هفسروکی گشتی هدب متحد سنجار لسر دوزا گرتنا هدب انجام داوید جوینا کا چاپ منی دا لانکری دا خویانک تایبت دا وشاندنا حقوق ناس هدب جی بجداری و جوینی بنها ایوب دمیر په امیر دنگ امریکا لانکری به مره جبو زانیارین پتر لسر وی جوینی و دا خویانی
ایوب دم باش داخویانی هفسروکی هدپی چه بود چه تیده هاتیا دخیل دهه مهدا yani جخه سردوزگرین کوماری بکیر شاهین جبوکو HDP وره گرتن آرمانجا خویا devki diyar kırbu. Anacı yani HDP lazım eku dunav ve meheda yani cirmehekeda parasına khoy bike لسرویجی میتاد سانجر ایرو جیوینکا چاپامنی الدارخس تباهی اف دوزاهانی چیه چینینه نابرکا چوادا و روجن پیشیامدا شکل درکه لسروانا سکنی میتاد سانجر بحثات شکیدنجی کر ایرو او پیکوا چونه سری لدادگاه yani محکمه زاگونا بنگهین دانه گوتنه کو داخوازه کرنه داخوازنامه دانه دوی داخوازنامه داجی گوت کو me got ku bila ev doz piştî hilbijartinê bimîne ji bo ku ji xwe hilbijartin de hezîranê de hejdê hezîranê da ya normal dibe ji xwe dem kine hewce nîne tiştekî wa bibe ji bo xeta demokrasiyê jî tiştekî gelek xirab e heke ev doz encama wî ana derkeve daxwaz kirine ku doza HDP piştî hilbijartinê bibe. Rastî Mîta Sancar behsa hin tiştên din jî kir. Yani got ku heke li Tirkiye hukuk cîbicî bibaya an jî hukukeka ku pozitif hebaya pêkan nîn bû ku HDP biketa vî helehanê an jî ji bo wî girtinek çêbiba ji bo wî jî em li vê derê jî bangî hemû hêzan dikin bizanin ku ew tiştê ku ser HDP tê çêkirin an jî girtina HDP tenê ji bo HDP nîne ji bo hemû hêzên demokratîk e. بله ایوب یعنی ام وینیان دبینن لدمکو او داخویانی دهادان لعنکری ما دخواست بزنم پارتین اپوزیسیونی البته ام دزانن دوجی ما بحث کرو پیرجی ما بحث کر که چندی اوجی لدیجی قطنا هذا بينا وانا برسفك دا يعني وانا تشتغوتي لسر مثلا قرتني ايرو لنسر داخویانی ايرو يا هفسروكي هذا بي Rastî partiyên opozisyonê di vî warî da nêrînê xwe dîsa behs kiribûn doşî me dîsa ser vê derê da behs kir lê vê derê da desthilatî zêdetirîn tewanbar dikin partiyên opozisyonê. Yani mesela di vê derê da hin tiştî tê gotûbêj kirin îro di gotina Mîta Sancar da jî rastî derket pêş. Mesela piştî ku em bêjin HDP hate girtin wê stratejiyeka çawa tê xe pêşiya xwe. هم پارتیانه گلو بوان پارتیان وقتی که وهل بجارتنی آنجی لانکره کلیس انکره دا هم تشتین دلجی تین قصه کرن ایرو جمیتات سانجار جهات پرسین یعنی ما پرسی گوتن کو مثلا دبیجن هکی HDP بگرتن و چه آتی که وهل بجارتنی دبیجن کو و دبن سیبانا پارتیا دوای دا تی که وهل بجارتنی جمیتات سانجار جه افات پرسین میتات سانجار گوت که دروژه و مدن نینه راستی ev xalcî bivêne ve ana li Türkiye diyekî girîn digire wisa diyere ku yani mêza şeşkolî bivêne ve pêwîstiya wî bi HDP heye ve di rojên pêşiya me da jî zêdetir tekliyên HDP û vê derê derkevin pêş hevserokên HDP mesela Pervîn Buldan got ku em ê bi lîsta xwe têkevînê ev ana jî tevayê di roje vêdane. Bi her hal her çawa ba yani mesela ev behsa û girtina HDP divî demî da gelkî wê HDP رجل کی خراب بتایبدی چی کو دمش وان را نامینه آماده کاری هالبجاتنا بکن یعنی بچشیوی بچن هالبجاتنا لی ایوب من دخواست برسم کی دکاره بریاره داوی لسرگرتنا HDP بده Biryara davi yani şu prosedüreke hukuki İro Mîta Sancarî tevayî behsa diyakir. Mesela HDP ve peşi parasına xwe bike dadgeha mahkema merkeze gone ya biçine raportör paşta ji bo dadgehê bişine paşê jî dadgeh biryarê bide. Yani li gorî hukuknasa îro ji me gel wan qise kir dibêjin ku eva di nav mehekê da du meha da dibe ku derkeve tedî destê mahkemê da ye li rastî dibêjin ku eva dozeka siyasî ye li ber wî jî yani dibe ku berî hilbijartinê jî were girtin. Yani prosedüraka wa derkeve pêş. أيوب يعني ما برينها رابورتك دي ما رابورتك هبوج بأمير ما لعمد السر بيشيل المافي مروفان لجوري ريخستيا شاف ديريا مافي مروفان يعني في نتوعي مدخواست أسوي بزانم يعني بهالبد أمي فجر جم بأمير ما أجر بدسنا بسكايبي كوهطانها مناكاريا وينا ورجن اللي أمي بيجي ببرسن ومش تجي ببرسن همان بسياري حياة شندي أف رابورت وكاريجرية بكالسر هالبجاتنا وحياة شندي
كردو بارتين اوبوزيسيوني وي كاربن وينا بكاربينن لديجي اك بارتي لديجي اردوغان بله راستي داخل روشة تركيا أنا روشة هالبجارتني جبوكو دكارم بيجون كو همو بارتيين سياسي دس بروباندين هالبجارتني كرن مثلا هذا بيجي دو للجل جروب أخوة لإسطنبول ميتينج تشكر ديسا بابا جان دو يعني بشتربون راستي أو داقياني أكو دا وقت مينا ميتينج كو جبوكو 5000 زيادة تركس بشتربو دفع داري دا يا جرينج أوكو هذا لكي داري ويجيب أنا راستي سياسة تركيا يعني هم يا كوماري وهم جيادن الشعب سر هذا بينه أيوب خاجي جان آماده بمرة يا خاجي دام باش مدخواست بزانم كاني بشتي أو رابور دركتي يا شاف دريا ما في مروفان لتركيا چه بحث لسرها چه برسوا و رابورت دانا تركيا بفرمي يعني جي ميديا تركيا قد بحثاوي كريا دم باش دقیقی وقتی تجی دست نشان کردن راپورش بر که هیت هزای برتکین دربار راپور دهی ناتی راگاندن طایبت جمله حکومت امتکان بیشتر بدنگی که نه تنها ساد اصل خدا در راپورین بویرنگی ده این نام نتویده امد بینن که حکومت دست پیک ده دنا بدنگی که داده مینه خود راپور ده جاتی دست نشان کردن سادی نوت مدیا و راگاندن ترکیه دبن کنترل حکومت دایش برای سدمه مدیا نیز حکومت جه امد بینن که قدش بحثا في رابورت ناكلي ان اوبوزيسيون اي مخالف كيم زيد بتشكي بحث كن او جديدن سيرفي رابوري لي وكيك مدس شاكر جمله حكومته هيجي حتى انها تو داخلينيك سيرفي رابوري ناتيش باشا من اهمان بسياركم من ايوب كريا زخازم تجي باوريا خو بيجي سر هندي كاني تشاوا كرد کو بشکی گل کی گرینگ در راپورت دا پیشیلین لدیجی وان تکرن زندان کرنا سیاست وانین وان تعدال سروان تکرن جعلی دولتی و کرد او اپوزیسیون پارتی اپوزیسیونی و چا بکاربن و راپورت بکاربینن جبو کو لدیجی اردوغان و اک پارتی ده بجاتنا دا بتایبت و نا بکاربینن بله شو داخل دعسل خدا ام راپورت سر راپورن اپوزیسیون هاتی آماده کنم کم دست نشام کن چاپا منیون پارتیان سیاسی اپوزیسیونی طیب سر بن فکر مافی مروان لیو ساخویت که افجیج بر کو راپورت که ناو نتویه جبوی پارلمانترین پارتیان مخالف ایو پالپشت کی جبوی که سر راترا هنتشتان از باور کم دم پیشی ده حتی هربجارتنه پارلمانتر سر به راپوری گلک پیشنیا پرسیانامه پیشکشی حکومت کنج بر کو جبوی برس گلک جی هنکو مافی برسوی ده وزارت داده وزارت نافخو لیوسا خویه کو بریا پارلمانترین هده پی و جه پی اف راپور لپارلمانت ترکیه جی بنقاش کرن به البته اگر ایوب ما به مرام دخواست همان پرسکدی جی بکم و چندی و راپورتی کاریگری هبه لسر هالبجاترین داهاتی و چندی کاریگری هبه لسر پیوندین ترکیه و به ولات جهان بتایبت ولات روشاوایی و ایوب بکرتی پاشی ارجی هر دم جن خدیجان بله داخل راستي الرابورت انا دو روجيفا تركيا دا دكارم بيجم جي دغري جبوكو فيالي دا زيدتر داقيانين اوبوزيسيون انا يعني تشتكو اوبوزيسيون باستكي اوبوزيسيون جوكا بري بي رابور جي تشتكو دغوتن هما او يك دكارم بيجم كد ناف داري دا جي دغري انا لانقره جي وقتا كم تماشا دكن دناف سياست دا راستي تنگاسيك زيده دردكه و پیش تواهی رقنه لسر دستلاتینه جبوکو بنگه هاوان آلوزی آمتشی کو دردکه و پیش بگشتی به دستلاتی باته گریدان یعنی دکارم بیجم کو هم اما سدیدان نوت اپوزیسیون بیالیدا دستلاتی رقنه دیگه بله خاجی وقتی گویی یعنی زانم رخصتیا چافدریا ما في مروفان قال لك جاران يعني بگشتی زانیاریان راپورتین خواج پارتین اپوزیسیونی ج چالاکوانا ج روزنامه‌وانا ج سازیین حکومتی وردگران يعني دیسان همان بسیارکو من ج ایوب کریوی چند وینا کاریگری بری لسر هالبجاتنا ناف ترکیه هبه د پیرا لسر پیوندینوی دیگل جهانا روش آوا
دا اصل خدا اگر او یاسای کش خود راپور دجاتی دست نشان کردن داخل یاسای دزینفورماسیونش خو احتمال هي چلاکین و راپور دوید ما پیشتا ببینن دا عالی نه یعنی عالی ایرانی دا از باور نکم پرزیده باندورا خود چکل سر هلبجارتنه گر عالی نه دا باندورا خود چنکه لیدی ساجی جبر کو هاتیا قید کردن تومار کردن عالی رخصت نام نتوید از باور کم حکومت شی د پروسه هلبجارتنه دا مجبور هندستان بر چاوان بگره بلکی آوی ارینی دا بچکی او زختن سر اینترنت آخره بلکی تکاربکو کمتر ببه تایبت جبوی یاسای دزینفورماسیون بلکی احتمالیه کد کاربن انا کی لاواستر بکن تبيجي حكومة آك بارتي قوي خو بدا في رابورتي وقد حسابك يجي ربك ببور دنگ قطبو داخل تكرب بالي مگو تبيجي حكومة أردوغان قوي خو بدا رابورتي ببينا شد الرابورتي ده هيا يعني جوي بيشت قوي بيخو قوي خو نادي قرنجي نادي الرابورتي بيك جاري أزبارتكم بيشت بالي أزبارتكم پشتکو بکش برکو حتی نه گلک بریارین دادگاهین مافی مروان و راپورتین ویرنگی امنستی بخوشی هبون رخنه الحکومت هلوسا حکومت نزگاتی آوان جبوی اپوزیسیون بو یعنی زباور نکم کو به اشکره بنافجی بکلی جدیجی نگرش برکو گلک چرنش خود تزانی داخویانی خدا برسوین تون جدی دار رخصنه ناملتوی لی دیساجی شکو گمان هیا کو بریا هلبجارتنش بو دیمنا کو او بيبين حكومات اوتوريتار هنكي دور بخه احتمال هي كو بتشكي او زختن هي سبكتر بك ايوب ام زانن يعني تركيا قالك جاران فان اف رابورتين سازين يفنتوي حاشا دكا يعني دبيجا افنا راستن تبيجي تركيا يعني حكومتها تركيا انها ويتشا برسفا رابورتي بدا وديسان بتشتكي نراست بدا زانين يقول خنادي وكو همان برسامكم خجاني كري بله داخل يعني راستي حتى نهاجي في وارده جلك رابور هاتن آماده كرن او جبو تركيا جي پیشکش كرن حكومتي يعني حكومت شكلكي وها دخينه پیشرگاف وان راپورانا وك دج دردكه و دبيجه راستنينه دبيجه تشكي وساتونه برانيجي دبي وارده اوبوزيسيون رخنه دكه او جان ناجي ام هف دبينين كو پشتا دالي پشتا تكلي خو بردام دكن دبي راپور داجي وسا دياره كو دبي دمهاني راستينه كي كايبت كارم بيجم دردكه و پش بوكو قاده كهل بجارتنه حكومت و بلغوري نيرينا من يعني تشتي كو كبت دس از دبينم كو و دري داجي و بيجه ارينينا نيني تماشي به راپور دكه ايوب دمير بامر دنگ امريكا الانقري وخجان فارقين بامر دنگ امريكا الامدي هردو راست بخوا بمرابون لسر راپورتا چاودریا مافی مروان يعني فنتوي وهر وصا جيفينك هدف لسرقرتنا وبارتيه ابي فاقرن بابتين خوا إيراني قلت كوي ولاتيكي بريطانية بأصل إيراني جزاء إعدام الجراحة تبو برين بتاوانا سيخوري جبو بريطانيا لروجا شموي إعدام كرياري إيراني راستي شرمزار كرنا تندا حكمتين روش آفايو رخصتين مافي مروفان هاد علي رضا أكبرية 61 سالي بري 2 سالان هاتبو قرتن بتاوانا سيخوري جا أجانسا استخباراتها بريطاني M16 سرك وزير دربي بريطاني أو كار شرمزار كرلقوتن أو بجزاء وبأنجام خراب للسر إيراني درباس نابا پیوندین بریتانیا و ایرانی کو به دهان سال آلوز بونا لدرخستنا يعني بسدردانا وی ولاتی بریتانی به اصل ایرانی علی زاده اکبری به تومت سیخوری آلوز تربونا دکتر سعید كسكان شالكفاني سياسي بريطانيا لندني وبمره بالزام اگر آماده با سكايبي وي آماده بام دخازن وينام ميفان بكش بوشرو فكرنا بدما لسر بيوندين بريطانيا وايراني ونبتني بريطانيا بلكو ولاتين روش آفا اوروباي جبو كارين كو ايران دي كابتاي بجي اعدام كرنو دستدردانا ولاتين خو هناك شوانا كو ناس نامين بياني هنا بنمونا او
کو ام بحث دکن تی اعدام کرن یک جکار بدستین وزارت براوانیا ایرانی بو کل رجع شنبه هذا اعدام کرن بتوانا سيخوري جبو بريطانيا مخابن هطانها ميفان ما حاضرن امي بچن بابتك يدوب تايبل هر گريداي ايراني بيوندين ديگل ولاتن هريميا حسين أمير عبد اللهيان وزير الدروي إيران روجي شما بسرداني جشت دمشق بو تويج لقل برپرساني بالاي الدولة سبارد با بيوند يكاني دو قولي برپرسكاني جيني قراني هر دولا و داوين بيشاتا ناوچهي و نيو دولة يكاني ناوچكيان باسكرت. حسين أمير عبد اللهيان وزير دروي إيران بسردانێکی فەرمی گەیشتە دیمەشق بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ سەبارەت بە بەرفراوانکردنی پەیوەندیەکانی دووقۆڵی لە نێوان هەردوو وڵاتەکە لە بوارەکانی بەرژەوەندی هاوبەش و هەروەها پێشهاتنەکانی ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ ژمارەیەک لە دەسەڵاتدارە باڵاکانی سووریا. ڕۆژی شەممە لە کاتی گەیشتنی بە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی دیمەشق لەلایەن هاوتا سوورەکەی فەیسەڵ مەقدادەوە پێشوازی لێکرا. لە ماوەی مانەوەی لە دیمەشق دیبلۆماتکاری باڵای ئێران لەگەڵ بەشار ئەسەدی سەرۆکی کۆماری سووریاش و توێژی کرد. عەبدوڵڵاهیان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەیی هاوبەش لەگەڵ هاوتا سووریەکەیدا باسی لە سەردانەکەی کرد. جناب آقای دکتر بشار اسد بر دعوت سەرۆک بەشار ئەسەد جەختی لەسەر بانکێشتنی جەنابی سەرۆک دکتۆر ڕایسی کردەوە بۆ سەردانکردنێکی بۆ دمەشق. هەروەها ئامادەی ئێرانی بۆ بەڕێوەچوونی ئەو جۆرە دیدارە دووپات کردەوە. ما تلاش خواهیم کرد که بتوانیم هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ دابینکردنی زمینێ گونجاو بۆ ئەم سەردانە. پێشتر وەزیرەکەی دەرەوەی ئێران ستایشی ئەگەری نزیکبوونەوەی نێوان سووریا و تورکیای هاوپەیمانی ئێران کرد دوای ئەوەی وەزیرانی بەرگریان مانی ڕابردوو کۆبووبوونەوە. هەرچەندێکە لە میانەی کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا مقدار پێداگیری کرد کە ناتوانێت باس لە دامەزراندنی پەیوەندیەکی ئاسایی بکرێت لەگەڵ تورکیا بەبێ کۆتایی هێنان بە داگیرکاری. ئەویش دوای ئەوەی یاریدەرێکی باڵای ڕەجەب تایب ئەردوغان سەرۆکی تورکیا ڕایگەیان هێرشێکی نوێی زەمینی تورکیا لە سووریا ئەگەری هەیە لە هەر کاتێکدا بکرێت سەرڕای هەوڵی نزیکبوونەوەی نێوان دیمەشق و ئەنقەرە بە نێوەنگیری مۆسکۆ. ونحن نتوجه إلى الأطراف. وەڕوو لە لایەنەکانی تریش دەکەین بە مەبەستی پیادەکردنی ئەرێنیەکی ڕەها. ناکرێت باز لە دامەزراندنی پەیوەندی ئاسایی بکرێت بەبێ کۆتایی پێێنان بە داگیرکاری، بەبێ کۆتایی پێێنان بە تێرۆر و بەبێ گەڕانەوەی پەیوەندیەکانمان بۆ ئەو بنەمایانەی کە لە ڕابردوودا لەسەری بنیاد کراون. تورکیایەکێکە لە وڵاتانەی لە ماوەی شەڕی ناوخۆی سووریادا پشتیوانیەکی گەورەی لە هێزەکانی ئەپۆزیسیۆنی دەست بە حکوومەتی بەشار ئەسەد کردووە، هەروەها هێزەکانیشی ڕەوانی خاکێکی بەرفراوانی باکووری سووریا کردووە. رووسیای هاوپەیمانی سەرەکی سووریا پشتیوانی لە یەکتر نزیکبوونەوەی تورکیا و سووریای کردووە، میوانداری گفتوگۆکانی نێوان وەزیرانی بەرگری دوو وڵاتەکە کردووە و ئامانجی ئەوەیە دواتر وەزیرانی دەرەوەی سووریا و تورکیا کۆ ببنەوە و لە کۆتاییشدا ئەردوغان لەگەڵ ئەسەددا کۆ ببێتەوە. شایان پاشا، دانی ئەمریکا، واشنگتن. برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو نرارنگی بمرانه. ام وگرن بحث ایران و بریتانیا کو پیوندین وان هر دو ولاتان ده سالن بوریدا گلکی آلوز بون لی به کشتن و اعدام کرنا ولاتیه که بریتانیا به اصل ایرانی علی رضا اکبری به تهمت سیخوری آلوزتر بونه. دکتر سعید کسکین چالکوانی سیاسی لندن نها بمره جبو شروع کرنا و مجاری. دکتر سعید دم باش یعنی پیوندین ایران دیگل ولاتین جهان تفده خراب بونه لی بریتانیا به تایبەتی جی بو کشتناوی ها ولاتیوان کو ناسنامه بریتانی ها بو چه هیا ایرو دو چه تیگوتن لسروی مجاری. بله دم باش برس دخی دنابرا بریتانیا و ایران دا لسر کشا علی رضا اکبری کشا که مزن هاتی درست کرنه. یک برز ریشی سوناک سروک وزیر ایدانه و کار ایرانی گله کرد و هر وسا گوت اف کار ایرانی به برسیف نامینه. یا دوی برز جیمز کلیورلی وزیر کار دروا هر وسا
ایدانه و شمزاریه که مزن کرد گوت اف ده ببرسیو نمینه یا سه پارلمانی وکی the House of Commons ایدانه آوی کرد و هر وسا به تواویه به همی پارتین دجبر و پارتین ده حکومت ده هینان بریار درباس کردن که دبیا سپاه پاسداران ایرانی بکوین لیستا تروریزمی هر وها داواکاری گشتی ایرانی بهتا گمارو کرن یعنی سانکشن تصویه بهتا کرن و نکاره چه دروا بله یعنی لبریتانیا تواوی دا افتشتا دی روژه وکا گلکی کشه بله يعني تدبيجي بينغابن كنت تدبيجي بو نمونا جزا كرنا كسكي عن برينا بيونديا همبري كشتنا خلقي وكشتنا هفولاتين ولاتكي ديكو ناس ناموان هيا تيري بكا يعني دفي بريطانيا أوروبي ولاتين دي چي دي بتربك نجبور راوستان دنا إيراني وفان كاره حتى بداوي بينا یا براستی وگاوی برجواندین آبوری بونه ریگر یعنی نهلن بریارن راست بهنه ورگرتنی وکی هن تماشا بکن 15 هیوا نهدا دما جینا امینی لروجلات کردستانی چو تهرانی لتهرانی دا هاته گرتن و بنشکنجه دا هاته کشتن همو لروجلات کردستانی و هر وسط هوایا گلن ایرانی رابون مشن مزن کرن دوان مشان دا داخوازا پشتیوانی لولاتین اروپا و همو دنیا جهانی کرن لیبلی تشتاکی وسا بربچاو نهاته کرنه یعنی دبیا گماروی مزن به هاتنا کرنه لیوکی دیار مروف دبینه ده فرانسا آلمانیا یکیتی اروپای همو اواناتینن شرمزاری ددن نشاندانه لیبلی کاری که اکتیف که بهت دست بکرنه ناکن باشه دناف گلده دناف سازین سفیل ده پشتوانی لگلین ایرانی چاهتی کرن نهال لندنی بطایبت ام بحث بکنن و بگیشتی لبریتانیا بناف گلده دناف سازین ندولتی ده پشتیوانیه که گله که مازن هیا بطایبتی پشتیوانیه گل روجلات کردستانی و گل بلوچستانی گل کی به هستیاری تی پیشوازی کرن وکی او شعار جن جیان آزادی بویا سمبول که مزن دناو گل بریتانیا دا و گل بریتانیا بس انگلیز بس سکوت به ویلزیان و به ایرلندیا باکور همو به توایی پشتیوانیا گلن روجلات کردستانی و گلن توایی گلن ایرانی دیکن یعنی پشتیوانیا که مزن هم بستکی مزن که هفدلیه که مزن هیا بله باشا من دخواست دكتور سعيد اجتا بپرسم يعني بگشتی يعني اف روش ایران افچند مهن هيا خو پیشاندان روزانه هنا اگر چی وان روزان پچکی صدبونه و خو پیشاندان لی چند ته حکومت ایرانی بتر بتندی برسی بده يعني کشتنا وی هفولاتی کو بری کار بدسته برفانی بو ل ایرانی ل بریتانیا پنابر بو یا فقر یا هات گرتن دو سال گرتی هدا بالنها تي اعدام كرن بفي اف چه پیامی ده اف تندیا کو حکومت ایرانی ده سالادار ایرانی بکارت اینا چه پیامی ده روش آوایی چه پیامی ده جهانی چه پیامی ده خلق دناف ایرانی ده و پیامی ده دماکو رژیم ایرانی مشوان گل بلوچستانی به هلیکوپتران تیرباران کرن به دهان و صدان کشتن دما گل روجلات کردستانی لسر شینا جینا امینی لباجر سقزه و چل روژیا ویدا به مشها مزن گلری دا در کتن کولانی و مشیان تو دنگک لولاتین اوروپا نهاته کرنی و دوی دمیده دولت ایرانی دخواست هنه کی وکرنه کی بکه یعنی گوت امی و پولیس اخلاقی بدن راکرنی و ام دی ایدی تنگاسیه که ناکن لسر جنان حصا خوگریدن لیبلی قدام دیتن لولاتین اوروپا و روش آوا آلیکاریه که بربچاو ناکه و گمارو ناداین سر رژیم ایرانی چکرن اوا اکشن یعنی ریاکشن اف برسیوا کدان علی رضا اکبری
کو یکک مهره گلک گرنگ علی شمخانی بو. علی شمخانی خودت زانی وزیر بروانی بو سال 2000 سال 1997 حتی 2005 کو سردم سروک کمر محمد خاتمی دوی دمی دا یعنی علی شمخانی هیچ تجربه گاوی د برپرسیاریا مزنا سروک جواکا نتوی دیگر بروانی نتوی دیگر ایرانی دا پیام اقدام یعنی گوتن ام وان گهرانا نکن ام یا دستی مبید برسیوه که مزن بودن که پیشیوان مشا بگیرن پیشیوان هلستا هستا هلوستا نتوین ایرانی گلن ایرانی بگیرن. بله شورش جنجیان آزادی به باوریاتی به دومینه ایرانی و بردوام ببه؟ و بردوام ببه جبر کو اف شورشا کو هاتیه هلگرتن دل کردستان دا درکتیه. کردستان دل روجهلاتا ناوینه دبی داخوازه که من هیا دوی داره دا از سپاسیا ویدی کم بو گازی کرنی و پیامه که یعنی پرسگره که کرد و کردستان در روجهلاتا ناوین دا جه سینورین ترک و ایران و عراق و سوریه درکتیه بویا پرسه که ناو نتوی اف پرسه ناو نتوی دبیا کردین لدر و لدیاسپورا او پارتین کرد و کردستانه دبی بگیجن نزدیکی هف ببن و جهانا دروا بدن قانع کرن کو بله اف گلک 7 میلیونی لروجلات ناوین دانه اف پرسکری که ایران درکتی جنجیان آزادی اف شورشا لدل کردستان دا درکت روجلات کردستان دا درکت بلا بو لناف گل ایران همو گل ایران پشتیوانی ویدی کن اوه بو سمبولک و سمبول نتنی ایران درکت دربازی همو جهانی بو لژاپونیا بگه حتی کانادا امریکا لافریقا باشور بگه حتی استرالیا و نیوزیلند هر دری دا پشتیوانی شورش جنجیان آزاد کن ام باورن دی اف شورش بردوام ببه لیبلی پرسپرسیاتیا مزن دکویت سر هزین کرد و کردستانی بتایبت پارتی دموکرات دوی او هیچ چی بکن نها بگشتی او پشتوانی لخو پیشاندانا دیکن پشتوانی دیگل ایران دیکن وکا ولاتک یعنی وکا گلک یک گرتی یعنی یک مخبرین هیز دی ایران دا خوازا خو پیشاندانا وانا دیکن لی دوی جدا جوینا پارتین کردی چی بکن بباوریاتا؟ بباوریا من پارتی کرد و کردستانی دبیا نبیجن از 7 سال دامزری آن اوادن 10 سال دامزریه آن اوادن لباشوره آن اوادن روجلاتیه اوادن نه در فتحه در فتح کیرو باشور کردستان دا ایرو ستاتیو که ناو دولتی هيا لروجاوای کردستان دا ایدو هز ناو دولتی که زدی شو داعش هاتبون کواليسيون ناو دولتی به سروکاتیا زلهزه که جهانی امریکا وگا به پشتیوانیا هزین سوریا دموکراتیک دیگه که مقدمینه که هز ستاتیو که ناو دولتی بهت گوره و هر وسا هزین لباکور کردستان دا مشک خباته که گله که هيا 7 سال دولت ترکیه به همه اوایی هریش دیگه همه اندام پارلمانی و سروک شهرداریا گرتنه نزدیک 30,000 چالاکوان سیاسی ایرو زندان دولت ترکیه دانند هر وحال روجلات کردستان دا شورش جیان آزادی سینور ایرانی درباز که دربازی ناولت هوا جهانی بیه دوی داره دا برپرسیاریا گرنگ دکده برز مسعود بارزانی سروک پارتی دموکرات کردستان هر وسا پارتی کارکرین کردستان یکیتی اجتماعی کردستان حزب دموکرات کردستان ایرانی پارتی یکیتی دموکرات روجلات روجاوای کردستان اوانا دبیا نزدیک هف بن مجال درکتیه ایرو خالق قال جرينك ببوله بس خالق جرينك ايرو وزير كاري دروي تركيا ايرو كاري وزير كاري دروي تركيا دعوتي وزير كاري دروي ايراني ديكه دخازن وكي پیمان الجزائر 1975 نابين الشاه صدام دا چاوا چيبو ستاتيا روجا باشور كردستان لناف برن ایرو دخازن باشور کردستان لناو ببن و نهلن با روجاوای کردستان دکتر سعید یعنی ام ببینین کو پارتین کردان لهرما کردستان عراقی خدوری پرس نافخوین ایرانی دیگه نخوازن بکن که شیک خو دیویژن او که شک نافخوی ایران لند خواست لداوی اجتاب پرسم دکتر سعید که حکومت طهرانی رژیم طهرانی حیات چند خوال بر وید جاتی کرنا همو جهانی بگره نکاره خو بگره
نکاره خوب بگره یعنی ایرو دماویه کو هزین کردستانی نزدیکی هف ببن هر وسخ ولگل جهانا روش آوا پیوندیدار بکن وانا بدنه قانع کرنه کو بلی برسک ها کشک ها گلین ایرانی همین را بونه سرپیا ندنی کلی روجلات کردستانیه بلوچستانه ترکمن صحرایه بوته بیجم خوزستانه هر وسا آذربایجان لتبریز دانه و هر وسا گلی فارس لیزد و کرمان و شیراز و بندر عباس و بوته بیجم یعنی لاصفهانه و لتهرانی همین داری در را بونه سرپیا اوه پیوستیه که هزین کردستانی نزدیکی هف ببین هزین روجهلات کردستانی لگل هزین هلوست برهزکاری ایران دا هف بگرین و هر وسا لگل جهانا در و پیوندی خو بدن قانع کرنه قناعتی چه بکن که جی باورینن اف شورش و سری بگره بله دکتر سعید کسکین چالکوانی سیاسی جلندنی به مرابوج بو بحث کرنا پرسین ایران تایبجی پیوندین دنیف برا ایران ولات جهان دا و بریتانیا به تایبتی گل که سپاس دکتر سعید سپاس بوجه سرچاوا جو بایدن به سروک یکم امریکا گوتارا یک شنبه لکنیسه باپتیست ابنزر یا مارتن لوثر کینگ جونیور لأطلانتای بخوینا سروکی گوت پرسین گرینگن دما مهانا و سادما کو از وکا سروکی و لورم به باوریا من جیان و میراتیا دکتر مارتن لوثر کینگ ریکا جیانی نیشان مددا و دوی انباش بالاخوا بدن وی میراتی گوتلین سروکی بریا بهن ودانا اجتماعیا ایرو دوشام بو روجا حرمت و ریزگرتنی لمارتن لوثر کینگ و باید سروک بایدن او پلاتفورم بکار اینا داکو جیانا ریبری سیویل ریبری مدنی امریکا وقت درسه که بحث بکاش بو نهشتنا دوبندیا کور دناف امریکیان دا دو یک شمه سروکی انجمن نوینرین امریکی کیفن مکارثی گوت کو ویسوز دانا کو او دی واکولینی لسر و دیتنا بلگین نپنیین با اوای کی نراست دمالا سروک جو بایدن ده هاتن دیتین جالی وزارتا دادی و ورن بحث کرن مکارثی گوت کنگرس خودی ارکی سربخویا و دستور امریکا و هر وصا چافدیریا همو کارین وزارت دادی بکا داخویانیا مکارتی ده دمکی دتی کو کمارین جواتا نوینران لسر و مجاری شیور بریبری کمیته جواتی کریا پشتی و دیتنا بلگه نپنی دمالا بایدن دا لمالاوی والمکتن ولاتا دلویر کماری هاول ددن کو دو زا بلگه بایدن به سروک بری دونالد ترامپ را بدن برهف کرن یکو راستی لیکولین که فدرالی بویا کاوی چاوا بلگه نپنی بخور برنا مالا خو پشتی کو جه کش کاسپی درکتی لی پسپور دی بیجن کو دنیف برا هر دو دوزاندا جداهین برچاف هنه کۆشکی سپی یەکەم بەرپرسی خۆی دەنێرد بۆ ئەفریقا دوای ئەوەی لە لووتکەی سەرکردەکانی ئەمریکا و ئەفریقا لە مانگی کانونی دووەمدا باڵێنی دابوو کە سەرۆک جو بایدن لە ساڵی 2023 سەردانی کێشوەرەکە بکاتن هەروەها چەند ئەندامێکی کابینەی حکوومەت جانت یەڵن وەزیری دارایی ئەمریکا لە دوو هەفتەی داهاتوودا بەرەو سەنیگال زامبیا و باشووری ئەفریقا دەڕوات بۆ تیشکخستنە سەر پەیوەندیە ئابووریەکان و پتەوکردنی پەیوەندیە ئابووریەکانی لەگەڵ ئەو کێشوەرەدا. سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن بەڵێنێکی جێبەجێ کرد کە لە مانجی ڕابردوو لە لووتکەی سەرکردەکانی ئەمریکا و ئەفریقا لە واشنگتندا بووی. لە دوو هەفتەی داهاتوودا جانێت بێڵن وەزیری خەزەری ئەمریکا دەنێرێتە سەنیگال و زامبیا و باشووری ئەفریقا بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیە ئابووریەکان لەگەڵ کشوەرەکەدا.
ئەمە هەنگاوی یەکەمە لە کۆمەڵێک هەنگاوی تری بەشداریکردنی ئەفریقیەکان لە کیشوەرەکەیاندا. پەیامێکی گشتگیریش لە ئارادایە کە دەیانەوێت بیگێنن، ئەویش ئەوەیە کە واشنگتن ئامادەیە ئەوەش تەنها بۆ ئەفریقایەکان نییە، بەڵکو بۆ چینیەکان و ڕووسیەکانیشە کە لەگەڵ ئەمریکا و لە بازاردا لە کێبڕکێدان. بەرپرسانی وەزارەتی خەزانەی ئەمریکا دەڵێن مەبەست لەو گەشتە فێربوون و بیرڕائاڵوگۆڕکردنە لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی ئەفریقا و سەرکردەکانی کەرتی تایبەت و خاوەنکاران و گەنجان بۆ پتەوکردنی پەیوەندی ئابوووریەکانی نێوان ئەمریکا و ئەفریقا، هێنانەکانی دەرفەتی نوێ بۆ بازرگانی و وەبەرهێنان. یەکەم وێزگەشتیان سەنیگال دەبێت. چوار بەرهەمهێنەری کاریگەری لۆکە لە جیهاندا وڵاتانی بێنین و بۆرکینا فاسۆ و چاد و مالیە، سێ لەو وڵاتانە لە ئێکۆواستان و هەر سواریشان لە یەکێتی ئەفریقادان. ئەمە شتێکی شایانی گرنگی پێدانە سەرڕایتوانەکانیان تەنها بەڕێژەی لە سەدا سێی بەشداری بەرهەمی لۆکەی جیهان دەکەن. ئەم نووسەرە ئەفریقیە کە چەندین کتێبی لەسەر پرسەرجیەکانی ئەفریقا نووسیوە، بە تایبەتی لە زامبیا دەڵێت ئەمریکا دەرفەتێک دەبینێت بۆ بەرپەرجدانەوەی کاریگەریەکانی چین لەگەڵ حکوومەتی نوێ کە بەلایەنگری ڕۆژئاوای دادەنێت. وەک حکوومەتێک لێ دەڕوانن کە لە چین بێزار بێت. یەکێک لە بوارەکانی ئەگەری هاوکاری دەستبەجێ بریتە لە داڕشتنەوەی قرزێکی 6 میلیارد دلاری کە زامبیا قەرزداری چینە. لە بیریشمان نەچێت لە سەدا 25 بەرهەمی ناوخۆی وڵاتەکەش پێک دێنێت. لە ساڵی 2020 زامبیا بۆ یەکەم وڵاتی ئەفریقا لەسەر وەختی پەتاکە کە قەرزەکەی نەداوەتەوە. بەڵام هاتسن دەڵێت قەرزەکانی زامبیا بۆ چین بێت یان دامەزراوەداریەکانی تر دواکەوت بوو. زامبیاش تاکە وڵاتی ئەفریقا نیە کە بارگرانی قەرزەکانی لەسەر بوو بێت. غانا کە وڵاتێکی دیکەی سەرکەوتوی ئەفریقایە قەیرانی بەرزبوونەوە بەخۆوە دەبینێت. واش دەڕوانن کە واشنگتن لە بەشێکی بەرپرسیارە. پێمان خۆش بێدیان نا وا دەڕوانن کە واشنگتن کۆنتترۆلی دامەزراوە نێودەوڵەتەکانی بانکی نێودەوڵەتی و سنووقی دراوی نێودەوڵەتی کردووە کە ڕێوشۆنی خۆپارێزیان لە وڵاتانی ئەفریقا گرتوۆتە بەر. هەروەها ڕێژەی سوودی قەرزە نێودەوڵەتیەکانی بۆ ئەفریقاش بەرز کردوتەوە. ڕخنەیشیان لە قەرزەکانی چین و ڕووسیاش گرتووە کە لە دەرەوەی سیستەمی فرەلایەنی وەریان گرتووە. وەزیری خەزانەی ئەمریکا لە لووتکەی زامبیا لە مانگی ڕابردوودا لەگەڵ سەرۆکی ئەو وڵاتەدا کۆبۆ و پێڕاگەاندووە کە بە خۆشحاڵی و قسە لەسەر ڕۆڵی دامەزراوەداراییە نێودەوڵەتیەکان دەکەن لە پشتیوانیکردنی بژانەوەی ئابووری زامبیا و پێویستی کارکردن لەسەر چارەسەرکردنی قەرز بۆ زامبیا لە چوارچەوەی هاوبەش. دەست پێشخەرێکەش لەلایەن گروپی 20ەوە پشتگیری لێکراوە. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا بۆ راپۆرتی ماریام دیالۆ لە واشنگتنەوە. جورج سانتس ئەندامی کۆنگرسا ئەمریکی و دەمەها مژدارێدا و دەهەڵبژارتنین کۆنگرسدا سەرکەتن ئانی بۆ ڕاستی بڕیارێک یان پیشنیازێکەیە دەرخستنی دەبێت ji ber ku derewkirine sebaret gelek pirsan jwana jî derewkirine sebaret dahatî wî yê diravî li gorî hevalên wî yên komarî û serokê komîteya çavdêriya civata Kongresê James Comer ku gotiya Santos mirovek xirab e lê ne biryara wî yan jî her endamekî diyê Kongresêya ku ew were derxistin yan ne ji ber derew wî derewkirine lê eger hat û derket û diyar bû ku wî qanûnên darayiyên kampêna helbijartinên Kongresê şikandîne ew li wî demî ew ê ji Kongresê were derxistin. ئەمڕۆ بکەین هەرێما کوردستانە عێراقی و یەک ji dêr û kenîseyên giringin gundekî herêma Kurdistanê li pêş mêvanan hatiye girtin ji ber tirsa êrişên firokên Tirkiya ku li wir çê dibin xelk nikare seredana wê kenîseyê wê dêrê bike ku gundekî Kiristiyanên herêma Kurdistana Iraqê. Em vê raportê temaşe bikin. جبلی چند کسان کو خدمت دیرا مرقیوم لهریما کردستانی دکن کس نکاره سردانا وی دیره بگه. اف دیره یک جکوینترین دیرا عراقیه. نها جبر بمباران ترکیه لهریم هاتیه گرتن. جبر صدما امناهی و سلامتی خلقی گندیان بریار دایه. کوچک کس سرداناوی نکرد. اف دیره لبر لیواچیای که لگند دوره یا کریستیانان نزیک سنور ترکیه و گلک جاران اف هریمه راستی هیرشن اسمانی ترکیه ده و بالا فرنشارین ترکیه بردوام چاودیریا و دوره دکن. اوا دیره مرقیومه
مرقيوما اكش مبشرة مسيحي بون دسبيكا مسيحياتي تاتا دفري اف مرقيوما السعر داي شينواريوية تاين الدفرة بعدينان يكمين شينواري الدهي القلية دهي دوم شوينار القلية ديرا البيشيلة جهوية دومويكي أفايا يعني أول فيري أمري خديكر جسال 2019 ورا ترکیه اپراسیونان لباکور عراق پیکتینه و پککی دگه آرمانج جبور ریگرتنا لهیرشن دجی ترکیه لروجا و پککی وکر ریخستنک تروریستی تیدیدن جسال 1984 ورا شرکت جگداری دجی ترکیه دست بگیریه گوبوی صدما کشتنا به هزاران کسان ما ترسي أما أو يعني اشتركا نكا وضعي ما اشتركايا وضعي أم ترسين خلق بهتا فيري شانو ديريوي يعني بهنا زيارة خلقتين قندي أم ناهل خلق قوي بهتا فيري خلق أم ناهل قوي بهتا فيري شمكو ما ترسيه دايا هجمارك باورمندين كريستيان دسالين بوريدا حول دانا سردانا ديري بكن اللي راستي هيرشان هاتنا اف ديراي هاتي اوفا كرنت نفس كفتا كده وبريجي اف تصير مديتن اف عبد امل راستان جهه آماده کرنه بچیکا بو وقت امروان هشتن بی اکسالی دا اینش خلق اشتیارت اینا نویرش نروره کانیت اینا نویره دوی خرفه آمادت کرن اول درگه الویره هبو کلاهی کشی الویره دل ویره خیلی بچوکی دنه قشه الویره دا آماده کرد پنجر کرد تا دایکا بچوکی گلک جواکا کریستیانین باکور عراقی جگوندرین اولین هریمینه دی باورگرن کو میجویا دیرا مرقیوم ودگرا 100 سالا چاران لی آواهی بخواه چند جاران هادی خراب گرن و نوجن گرن جارا دیماهی سال 1999 هادی نوجن گرن هیلین سندی دنگ امریکا لە نێزیک وێزگەیەکی کارەبا کارگایەک هەیە کە گەورەترین جۆری خۆیە لە جیهاندا هەوای دەوروبەر دەمژێت بۆ گرتنی گازی ئۆکسیدی کاربۆن کە هۆکاری سەرەکی گەرمبوونی جیهانە. ئەمە چۆن دەبێت ئەم راپۆرتە ببینین؟ کۆمپانیایەکی سویسری دەڵێت بە شێوەیەکی پشت ڕاستکرا و گازی دۆم ئۆکسیدی کاربۆنی لە هەوادا دەرهێناوە و بە شێوەیەکی هەمیشەیی گازەکەی لەژێر خاکدا ئەمبار کردووە. کۆمپانیای کلایموەرکس لە ساڵی 2009دا لەلایەن دوو ئەندازیاری سویسریەوە وەگەڕخرا و ئەم دەستگایە لەو ناوچەی ئایسلاند سەرکەوتوانە گازی دۆم ئۆکسیدی کاربۆنی لە هەوادا هەڵمژی و کردیانە ژێر خاکەوە ئەوەی هێدی دەگۆڕدرێت بۆ بەرد. مادەیەکی پاڵێوەەر لە نێو ئەمبارەکانی کۆکردنەوەکەماندا هەیە ئەوەی مۆلیکیۆلەکانی کاربۆن دایۆکسید دەگرێ و هەرکە پاڵێوەرەکە پڕبوو دای دەخین و پاشان ئاتانیزەکەی 100 پڵەی گەرمی دەکەین و دووبارە دووەم ئۆکسیدی کاربۆنەکە بەرەڵا دەکەین و لە گازەکە لە ئەمبارەکانی کۆکردنەوەیان بۆ ئەم شوێنە ڕای دەچێشین ئەوەی بە ژووری پرۆسەکردن ناوی دەبین. لە ڕاگەیاندنەکەی ڕۆژی پێنجشەممەیدا کۆمپانیای کلایموەرکس گوتی پرۆسەکەی لە مانگی سەپتەمبەردا لەلایەن DNVەوە پەسەند کرا ئەوەی کە پشکنەرێکی سەربەخۆی نەرویژیە. ئەوەی لێرە داوا ڕوودەدات ئەوەیە کە ئێمە دووەم ئۆکسیدی کاربۆن لە ئەمبارەکانی کۆکردنەوە هەڵدەمژین کە لە بنەڕەتدا ئامادەکاریە بۆ ئەوەی دووەم ئۆکسیدی کاربۆنەکە لە شێوەی گازدا ئامادە بێت و پاشان دەکرێتە شوێنی کۆکردنەوەی گازەکە لە نێو خاکدا. کۆمپانیای کلایموەرکس ئاماژە بە کۆمپانیەکان دەکات ئەوانەی وەک مایکرۆسۆفت و سترایپ و هەروەها شۆپیفای لە نێو ئەو کڕیارانەدان کە لە ئێستادا خزمەت گوزاریەکانی لابردنی دۆم ئۆکسیدی کاربۆنیان لە داهاتوودا کڕیوە بۆ ئەوەی قەرەبووی دەرهاوێژە گازیەکانیان بکەنەوە. هەرکە کاربۆن دایۆکسایدەکە کۆکرایەوە دواتر لە نێو ئاودا دەتوێندرێتەوە. پاشان کاربۆن دایۆکسایدەکە تواوە بەم لولەیەدا دەچێت بۆ بیرەکە و لەوێ دەکرێتە نێو بەردی گڕکان لە خۆڵایی نێوان 800 متر بۆ 2 کیلومتر.
کۆمپانیای کلایم وەرکس دەڵێت ئەو هیواخواز بوو کە ببێتە نمونەیەک بۆ هاوپیشەکان و کڕیاران و هەروەها بۆ سیاسەتدا ڕێژەران ئەوانەی هەمویان پابەندی کارکردنن لەمەڕ گۆڕانی کەشوهەوا. ئەو کاربن داکسیدەی ئێمە دەیکەنە ژێرخاکەوە دەکرێتە نێو ئەم جۆرە بەردەی پێی دەگوترێت بازاڵت. وەک دەبینیت ئەم بەردە کونی وردی لەی زۆری تێدایە و هاوشێوەی ئەسفەنج وایە و توانای هەڵمژینی هەیە. ڕێکوتنامەی پاریس ئەوەی لەلایەن نزیکەی هەموو وڵاتانی جیهانەوە لە ساڵی 2015دا لەسەری ڕێکەوتن داوای کرد کە تێگرای گەرمی زەوی لە 1.5 پلەی سەدیدا سنووردار بکرێت. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا. ئەفبوون بابەتên کومە ئیرۆ ژوارا di bernameya Kurd Connection de amadekirin heta bername sebehî her şad û bextewar bûn silav û rêzên karmendên beşê Kurdî li dengê Amerîka û hevkarên bernameya Kurd Connection. Xudahafiz.